Aí estás, jabalí. Isto é o que mais me gusta a mim da construção, entendes? Estar aqui comendo bocadilho, mirando para as chavalas que passam pela calle. Mira para ali, mira a cara. Morona! Essas sim que são patas! Senhor da minha mesinha de noite, me dá a largas. Mas é chuletão. É chuletão, sim, é. Não se nota que é mar de chuletão, não. Estão as vossas cervejas. Ah, graças, Mário. São Dario. Dario, ela não trouxeste para ti. Non, que eu, senón, a min colleseme a voz e depois non podo cantar ben. A ver, Parece-me correto. acabouse a pausa, eh? Passou. Hola, Atendede Olaya. un momento. Passou logo. A ver, Nem buenos dias, nem nada, o quê? Carinho, que não dormimos juntos. Porque ti non queres, que se non había dormir má ben pouco. a ver, estou falando en serio. Veño de falar co xefe, e di que están facendo inspeccións por culpa da prevención de riscos laborais. Así, e paseo tamén fixamos no día da cena de Navidad. Este enterrose ali nun local que hai despois de Padrón. Enterrose ali, non había que lo levantar, había que chamar unha grúa de iris para levantarlo ali. A ver, que isto é importante, verdad, Olaya? Grazas, Darío. A ver, tedes que incorporar os novos equipos. Estamos? Veña, aparta un momento. Aí, Leche ben, tío teu, e tío teu. Non meterás noutro color que... En rosa, sí, non te fastidia. A ver, tedes que poñer os cascos e cada vez que subades o andamio, por favor, que non se vos esqueza o arnés, sí? Tedes que ir amarrados o arnés. Eu eso non te Estamos? poño, xa te aviso, que eso a mí moléstame moito aquí contra a Inglis. Aquí na Inglis Rosa a mí non lo puedo soportar. Mira, son ordes do xefe. Bueno. Así que ti verás o que faz. Vale, moi bien. Ide Non mirando subir o as- andamio arreglo. Ide mirando as tallas. Estamos? Vale, Eu vale. volvo de contado. Vale, Se Olaya. fago eu petición, vou eu pola caseta despois. Muy pequeño. Esto es pequeño. Esto es pequeño. No, pequeno que estás ti unha cabeza como o mundo. Eu vou probando, vale, que No senón... vai alá. Isto que é... Que faz? Non o probes aquí que manchas todo de lama. Ai, perdón. Súbete para arriba e próbalo arriba. Proba, isto ponse encima. Cando ten no andamio, polo. Vale, Suba vale. para arriba. Súdame aquí. Saca a sudar, chavisas. Sube aí, deixa. Vamos a acabar un bocadinho, tomamos unha cerveza e veña. É moita hora de que tomar algo. A ver, estades facendo o que vos dixen, sí? Tal y como usted mismo ordenase que el teniente general. Aquí estamos probando os arneses e os cascos. A este non lle entraba na cabeza, pero Darío está probando o arnés e aí arriba... Que pasou? Pero Darío, que faz? Está probando o arnés, non che estou dicindo, Yolanda. Olaya, e a corda? Que facemos ca corda? Corda, que esa corda? Que queres que poña o arnés nas orellas? Hai a corda cada vez para subir e baixalo. Corda cada vez no sentado. Polo amor de Deus, poñed os cascos, solucionademe isto xa, Isto ten fácil solución. Xa marchei. Tranquila, déixame a min que esto soluciona así. Colle a cerveza, jabalí. Salud. Canta, Gigi. Hay una cosa que te quiero decir, es importante al menos para mí. Aí o tes. Pode de 4 focos e caja pola panorama. De razón. Ainda pola París de Noia tamén.